Kikenda Batamai, mai San Francisco ki Burubura, sema mai ngai yani. Mortono matilalawan na bongga ke way tanra langi bekenda na kabre benga rabin tintai au mote na bong yung gay tanra ke bunia kento sa singin bong ni bonua sa lepola tal na kabi o china kabi sa nangay bong yan ni bulo na turang na marama robo ke ng lew ni bulo na garongone na sa bole bun bitoka de na kabi na ni koran da may sotal bulo na ken marau en bibu nota bon ni siya mo chuk maikina na kabi na ni ko ni siya mo donu mai na radio bulo do bata ni ken station ni sa ken studio en da bi siya matu ni kinongo ya San Francisco na Sano California na Rocky Merke na ya kabi di singa lotulebu au no muchingante sa ngai singa bukilulu yan rakam na matagalay au tarsar ani ko na singa taba Pasaro kimni niko sa sigalo tulio pasaro oi
ano no mangante singa buke lulu ya sa batu ya na tos ningo na leber do tukuna bango sa lisir na mbaki sangai totolo tagi ngamay na ngauna ve kenda au sa bango oi okay ke bambale vikento sa ya to sukan ento na mbaki ni bulo sa le bacu wai sa totolo sarang nabi wa tos di ngauna sa totolo ngana tos ni ngauna baleta ni sa tiga belo vikental ngamay so na budua enta dread tagatu menta ya to juga ade ya sa beauty madrapa kasamo ya kento to positive tunga tos tunga iliu se bebe wador chuka nangunti enda na pe ya bu bale batura minando bono lamano bici batal lakin lebu sara siam tal chunga mi goron rabon nda kata batal lakin be kambani se na bono andu indi ta so ni siam chunga mikina na kabi na ko beno bono lamano bici kim sa bang bulu tu ni bikimani aklano ni satu tolo sara sa singa boron buka do tunga na papa langi thank god it's Friday lebu na kalawata do antar makin be tambana to sar ni matintun na be kambani kita le warak nga me kuanga ya me le kawi nga na benua sa lebu sar na be susul clubs ando bagator tu ken songko batai sen na be kambani do ana ken tambe batni uci do na mata ni karabi tabi mai ando tu en ken arenar me ata besar tu en mbug lebu na batu ba na kenere rai na be bono to dosar ano to bono lamani bici bakata laki bikin to merke au sakin to bikin to talanga na bulu bena kena marau kemni na vili ni ucu na ngono go en bibu wale duindu so California kena bata laki na be state teleso sabang bulu cukin bikin na kabri bin karabe na in radio mbula ndo bata bo ni binaka en bukun ni bibu lital cumbanga di bokadur cukin ngono go en be ngun sal lebu ni karabe tab cukin na takataka wambulu cukin bikin ni rebo to dosar ni interstate kenapa ku abu gitu ni ya klan ni lebron ngono ni ausar mai pale klan ni ardan dongon salang gor ni poko boleh katiken tu en buguni rongo share ken rongo itu tuku en ve ngono to sar pa mimbi cu mena tolu kino bitu na koloko en radio bulan do bat pam bula talanga di bikemni no do batu men matin tu leso Australia mai New Zealand na matin tu leso na Pasifika waktu lagi na bikemni no do batu cu mai Europe ken matin tu to sar mai Asia waktu lagi na jaba ki Amerika mai Alaska mai Canada do sambula bena mai en radio bulan do bata na ka bena ko waktu lagi na bikemni ni sa siya macam main live nonto Facebook page na kabina aliku ala naka ke wasia kena lebu nga kena benaka na kabina bin grafi tin ba bulu mata kabisa no kantango bula mala langa bis na kango do tuna ko ayong do delinjingan e ba takile sa live na radio bulun do bata au santo siya matuyan bina ba lebu sar misla langa besi no muni do bata cuma Australia bulu bina kana upasi panen lebu malombula bakata laki na be asinati ale kanadian de lai malo mbula ke menu sing le talaki no kom di mataitini kom malo mbula na sa bule bitoka na ke binangani kuwa malo talanga mbula be lika yang galo sia masartu Australia ke non matu bale burengele andi mbula benaka ke meni God bless you tu bakata laki no falan ter tu manu na kabi de ben grafi ndai mbula benaka ridin tal afin na usata kala korro bakano ni binak tu ni ke meni na bono ni grafi ta chikin na ke binangani kuwa bakano ni binak tu ni be kemdo ke no ni matu bale mbula benak talanga be losalin maram mbol lai ni anda benak maramanaita mai New Zealand di lebu kia ora baka ni binaka ni bikem do mai New Zealand di lebu sara era ka binaka ni kumpul binaka mai Rockhampton mai Perth en Rake Australia bulu binaka di pani bawale naburai baka ni binaka ni ta kini to toko sugno bi tokani en ya kabini vengarabi nai ngonto na ser Macau sar weekend kickstart tu matanga kina non to bitokani langa ta weekend na weekend mai Melanesia lista laka gerto no na mati lawa isa maindia moni taur na lingang deta nunggu bini bomba labu karena ngame ka kuni kembasu ya belum nak noa batu ni wai mai Fairfield California malo bula ngona radio bulan do bata men bula geng isa maindia moni taur na lingang deta nunggu bini bomba labu na ya damu ya mamu saiko dia na nomu salu isa maindia monita ora na ligado reta nomu hibi o balabu aula raiki vita na ya damu ya mamu saiko dia na nomu salu
tuki turaki kusibera nondra kambasi ono nakaloko nilutu na yakabi lokari na isuluni yabi yabi na isuluni yambe take tuki turaki kusibera nondra kambasi
Radio Bulan Dua Vata Mekauki Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema main gai waseayani. Yo santi sartura kina marama tarbo kina ngone lewo ngono dando patu pa apa bikin turang ya tapa lenka sing dona lenka omulena no mulenka na lenka ni neki momo irto to kada kamu ni ya na kiri tal no mabirto no momo na girls so ya na tal no ke puno patu kabi de bin karabi entai foto ko bikin de rosul ko wal no miniti me pana koloko ndora kana kina bobi bin nakata chugo na ndoro ni me se matal tu bo bale en via kabi to ko sar monit kina bogo rumbu ko pa bimbiti ko en ya kabi bin akere bin karabi entai Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tapu menda vaka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack
Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga ngole saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rautalanga ni rutoli dilibutaka ni ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nada besar manda me buli kenen dono no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Singa ngayaw sa nakakil ni Tuta na katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni biara senga saranga ni biara palilai in time saranga mai so dan tele warga tele tunda warga ko tongo o sala lo bengo kam binaktak na kambani binakang ko na heritage link ni no le binaka saranga senga tale ndo na kaya wakatar tutu na kena baka na kena pepo wog itu ta kame so mi na kila kena timber na vaka sen tu bi kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kar pada waktu na insu Ya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa rona mbaki o tina polisi ngaya na lenga di ko na beba se orai. Dawi mati se sianga. Raw sarna baka leo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matelai. toka kombala kene dame baka diri ngalala saba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa Nababa? Tukun tala mai? Na San Bruno Kavaba, ngole mai ni mai kitogule manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararano ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno binakatalangan di Biwaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Ay, kaya mo daw baka daw tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kaya mo daw tinika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kaya naurnibondo kaya ng bele. Pai, correct. Daw buli may be. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kaya Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Apa toko bikin terus sul ketol meniti me pana kaloko radio bulan dopat da bino dimanda da serre na kabe na ko bulan na mana kailangi harna andra na kan ko na dopat cuma na kabe na ko bakal laki bitu po joy siamo sarto tu po joy mai England ni sambulu na kabe na sema tigo mai bola tangani na kabe na ko bakal laki na be Carolina lewan imbenga mai korbuto mai ma do bulan na mai korbuto bakal laki na be Janie ambale kelongata Ndora ser menu be Mrs. Maret lalanga be iya kwa sa Miss do pata chiko kwa oi nondra singin su ni kwa happy birthday Mrs. lalanga be kim sabang nu bina ka tu bi kemunia na kena tambe timbula tala mai nai ndona bagi bo nom ni singin su kim sama su na kelombula men na bai kurita ka subi kebli na bugu bagayalo me pambalau ta talanga no menimbula na buru benaka oni tigo kinongo happy birthday Wiki ni orang tahu Maret lalang besi. Osang kami rongo ko ni rapolaza ka mau je ni balik kelunga tapi nak nabi numi. Bahkan ni bina katalanga be Carolina lewan imbenga
Brother Nox ngang law bota lagi de brother smelim bola ursambul la turanga nak na do bata cuma dan do bata karla ini lewen bengam o sa o ya MLN na mui mai na hotel to toka mai lo toka hotel isa ke baka undonu ko ngo ko juga sana kon nanggarabatur do tukuna ko rangar do law kidar do kaya baka talangki na be di lady di do sambul bina ka mai moraga tutok baka mbui awas saranga mai nambui ni sikoni onimba di babia tongor mai moraga baka ni binaka na siya macugmai baka talangki na mai nakoro baka turanga mai tonga mai rewa mbula binaka hele si wong binaka na do ba cugmai no biakabi mili mo lesu di mbula binaka muni baka ni binaka talanga be metu selan roma sei ni mbula sa siya masala cugmai Brisbane Australia mbula binaka Jason Oma langi Eva mai na Fenton Place mai sabu-sabu ando sambulu benaka baka laki ni bals rosé satu tok na nganji mai na nonda puno lo mando bicho klano ni atiko bole mai namboro ali telebile stu na mau embengani apa muni ena no muni ando susu bole mai namboro na no muni bola to na muni Facebook page baka ni benaka tu ya ni bikemni bals rosé ke na no muni mantu vale kalau ngat cuna ngandi mai na nonda puno lo mando bicho baka laki ni jer sowata bulu benaka binang sa bule bune bitokani ena yakabi de vingaravi and indai ya sana ndo manda naser weekenda naser tala men numiki no MS ngrenger tambu family yang baki odama ke mesa maina mid road maina mbu ndo sambulu benaka abota lankina bi Victor Billy kai mbulu benaka na bus stop sawani Indian Primary School o milika merani ke tine estan ndo sambulu benaka baka nuni benaka aberto na mati lola ngo ure chugu ninduan nagu kena muango raparetaka ni rasia masar chugu mai na Caribbean na mati nito St. Vincent and the Grenadines mbulu benaka Miriam Saumaki ke nomu ni matu vale nuita kini totoko chugu na ngarabi tabi mai asagari na mati abindabu St. Vincent and the Grenadines and I kabina ni ko falena Solomon turang may muri may na Zion Shopping Center falena bina ko sa bole nando siya mutu mena biya kabito to sar ang gelolo matungay ni be tau suli mul makaunduri ke ngono bengo sananda pun biya kapul makau sabe biya otam biya ka nduri ya bandu ni bina ka chugan bikum to may na Zion Shopping Center na kabina ni ko no batu ni wai may Fairfield California may Rockhampton talanga may Perth may Australia bulu na ka andi vani bawale naburai en ekabini pinkarapi en dai bakata lankina be meli rayoba sar talchunga may United Kingdom nuita kini totoko chugana no to bimbulong ngodi tu baga bubale en ekabini pinkarapi dai abang bulu talchunga be marama matanggali Lucy batin dona punongo rangkarapi tabi chukina Kau sar juga non rabili niu na kami nangani ko bona bonga ni wo kita kau. Ser talangan ko ni nanumi to chukina na baka toka tagi juga na ya tapi nakang ko na Lucy. Ondi Lucy si ombulo Lucy si Luciana si Lucienne. Ni bulo benaka turkan ita piratu ni sambulo se. Ay oke ni na Lucy.
mana talo ke City Band di weekend mai belai sabula koro na kabe ben garabe ndai isa City Band na no mo main beauty au sababu na tunga na ken ron ro yeu tu na wai ni matang City barong cumai yang lebih naka yang sudah lebih na tahu lai wala minit me bana kalokon ko na radio bulan do abat saku ko na vitala no ni rugby world cup dona content dango da lele busa tu chiko nertu sando mai lutu kostu ana finala artu ndo panruka no all blacks ya sembarangan nertu ngangga bagan dona matang ni kuwa artu saba lapet sarangan lingan nertu orto nertu ki diraran rugby world cup balik tembakan di suatu waktu ke Namibia Dios sengabulu ka ono waktu ke siang ya sambon dua nakai sabi biya cukup talira na kaya rawat na mati New Zealand je wala kasara di baka na mati na kay ngani kirikis ndo na century buang ay ba min ndo na century yan na naka ndato vital no chikina na kaya binangan ko santa pa no binangan chikin on mati timer to se dengu cukup balelay na ngonong go sa lebu sar chikon na vital no do talaga nang gitambula ro na boro baka to mati min Irlandi kay na mata timin ni namata tim ini South Africa yan doon gitu ya napakadur searching na Singapore rawayongo doon gitu mbula lebor tu na duro tulung artu sa konten tunggu ni World Cup Islandi sembari pasta kapaganduan na kota final mati ni Afrika sanggang kau ciwa ka tulumbeka baka talangaki na mati timi to kini rara na mati timi ni Varanasi baka nui ni binaka era buku di nota baka rau cukup mata sarang gitu lebar tu na oke bibi so mandar to na terbo lebar tu cukup bangko siang na timi tarambu sarang ngamembiu mati mini Georgia komentar sa palu si wele si ocin donon rup soto ucing angko baka talangaki nonton mati timi dosile sar tunga bikin to very hard time kembali ana baka nui ni binaka buku di vital noa nonto to mata timi to baka dengu sartunga na ngonongo anda masula kir to chuko me kota lindo ma boa marto nang gitu baka bidang sar na boning gitu baka tomberua na ngonongo na dhabu ikalawa kay Mrs. Titilea na itini veitala nota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena veitala nota ki sewa sei ana matana lewu ulutanga ni toso kiliu veba ka ungeti ka dau veila beti Rongode na vea kami ni tu siti ni sibuna tini karo na tini kalimana meniti we kemando ibiti sibuna lima na tini kalimana meniti we kemando we California and we Singamoniti and we to koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Rongode na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Isa, meda kang baka na kango. Nadabaya? O sabi wala kiba ka lefom ni daka yo senga ni kila na meda kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang kenda ubita lo teki saranga na bika kitengore na radio bulundong wata. Uy, na program na ba? May na vei longan niyo. Rongode na 5 o'clock na vei kabi ni mga rumbu ka vei kemando California. Tini karuna singile ni mga rumbu ay vei kemando ibiti. Ngoy vei to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutol, Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikin na o Mama Kawisi Vosailani. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamay. doyan Robina ka naman raman na ita do samba di ba kusa-kusa iwe Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. maleka Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw ngay way dala tu kinambat Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. di na to zoko kaya kito sa nang berata ni baga singalebu kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina Na Orange Lounge. Katalaw buka singalebu siya buka kabi. E baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity. Kanay buka singalebu siya buka kabi. Me baka na buka sekera. Na sui. Ikatabu teke. Roro buka lolo kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Paniray do tokongo, nagkenay-ray-ray.
dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Veni Raturla? Singa buglulo ni Simon Bayan na tinamaniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinamaniti may kiamo ni May Viti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Bulandong Bata San Francisco may kauti kanda Bataman. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vimamani yono kina vitu ene kawani bugululu be kemada we California. Vimamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dawo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Engen Rebe me bakarita kiani viki mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong going dona nonda toy ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni dali sota tukina ka vikilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kantua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasi binibing ravi ni turang tawa Rakesh.
Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga na San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo seranga. Kendo vangar tanu atiko senea ni angona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni pale do mai raito manda na San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena sige tabu. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lalai. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina nabani telefoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Ene kena itugu matalalai. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai veira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na Via Avenue 2 City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli na kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba.
bakamba raudhoka laki tombe rua sarat maidake moturiki berata yanu turanga eloma kivanua batiki namara pirimbaiti mai wai panua talenga enandela ni wai siliva pula embau emosi nitukuni leia lobi na kemui rai rai dalan rondro nai moi nikau salu lalu misa enai serau ni bula isambau engan reli kadomoni rui goroi nakemui rai rai serau lumisa salu ke mau enadela niwai siliva kemui romo am bimbitaka kobueta nongu biti lomani maina rusa kinambula maina mbedi kinabimbi nalotu kondolava nasala titomu nambailebu naitabi kodolata enabei bengauna kimbau lomani bengauna kodang dibi enadela niwai siliva Ogono rongo manu wali songo, nei mao limat. Wali maru lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na wali besar malo maulimat na bito kani chigo na sa nomuni bito kuni taka chigo na nomuni kampani benaka we ana kena do rongo bag chigo ani na bito tu ko sarra na kabi de bing rabi and dai andon itu tu na kena ma siabu tu bikenta oyan itu tu to ba ko to mena komiti ni asan bag tu rango da kun robe emerke komiti da kun robe USA presents oyan na kena bagadur chigo ana singa ke da kun robe sena da kun robe day na singa bagaruai o kere chigo namuni bibuso chigo bagarita kana no na ke bagadur na ma ko tu mai senga ena bagadur sarchunga na singa bagaruai sarngango ni ko nga salu tulep bagarumbuka bagaruai na ka ruo sanga bulu ketolu ni singa singa bagaruai ni ka ruo sanga bulu ketolu ni singa ni bulu September sana bagadur chigo na singa ke da kun robe emerke mai na tin na koloko na mataka kina lima na koloko na kabi na buno na bagadur kina gorongo da bobinaka o ya na olo ni bollo to United Methodist mai Santa Rosa na kena address go ruan 25 saiba Giffen Avenue nta sa sureti menta sa ngole sarani kina bagalole pokon bimbici ko bertono turanga maraman na itama lo mai bich
ni sa surit sartu bang bimbi mo ni ngoleani kapatala kina be kemni na turang na marama ta kaun robe on ni ngarabita bitu na bunole American to ngono benak nele soto mandanga sa utin to ngono dende sota ni bikilai ko kemni sember tumbe ni bikilai so ni sa tumakau tu merke so na lube ta kaun robe sarang ngol mai biti ko bare ta chuko ndona ngono benak men do sota kina sa ba duro chen to sota na turang na marama na itanya sa na turang te lebu kapatala kina na sa na turang ora sa uci na non to Singapore kira day and we're going to scholarship fund apa kadur cinggori mai Fairfield and madau sauci borrowing go na cukup turang mai lalang besi non re cukup turang ambale na tuita kau na eso kula na bubuni pono da kun robe rasa bisurit sa katal cunga na komiti ni sana bo turang da kun robe merke na ngole ani na da kun robe day kana baga dur chiko ena Singapore wa isarangango tini kina lima na kaloko ena all ni polutu ni United Methodist o ya main ruan do lima saiba Giffen Avenue Santa Rosa to baga reta chunga mai erna ngone satu baga rotal tunga na puno merli marau tu kina landi tunun rebound si castle total tunga kina na kakana dali sara meke na singin ringin bula wakata kina sona baga tangi baga bula take na live music tonge pola tu bangoira ma sa aci ya anda bisureci mai berton na lomanya sana baga turanga o da kaun robe na kene i keruo be kenta na kabi di bingkarabi dintai o ya na ndo na itutu cungango ai na ndo na kalabu ni rakabi o ya mai Santa Rosa era sa bisureci raramba chiko en buku ni norto Caripec fundraiser o ya na singa sarangani mataka na Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club klan yang do boto kay tumbe kame Redwood Rugby Club kelas ate butal cunga men ruas yang do nembag sauci o yan ken mai pagambulong taki o yan kalabungo na Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club erlewena chiko so na dorbo ni Tonga dorbo ni Samoa wakati kina weekendon itaukei Itu cukup ken turangan di Balang. Ranggito cukup en kalabungo na Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club. Atau banggaratu so na sende me atau coach tu yani en season atau bagana matal cukup ni kinongo atau na boleh taga cukup na non atau kari totoka kami kamida en sing ni mataka Caripec fundraiser ya ruas nga bulu nandola kebaka oni na bene tokona Bikem ni Santa Rosa kena bibu na wala katel na kanta tokona ta tim ni Rakavingo Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club Ronyo ngiribe William mendola ke musabungo kuningiri wala nga do sara ke musab rosa bulan dola William namban telepon ni bitu saiba bitu rua walu saiba diwandua varua sebe Tomasi na namban telepon ni bitu saiba bitu diwa bitu ba rua tolu bitu ono sebe brother Elia Bakaloloma namba di telepon go bitu saiba bitu 5 diwa ono 22 diwa saiba. Ya na bisureti weekend di mataka ndarao ningiringa Santa Rosa kena bibu na wala katar to nangay diliba ni bambimbi Elia mendona ke muni Caripec and we're going to fundraise na Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club oya en kabisar nga ni mataka ya nasema tichugo na bugudi baka samo ya en ndo tal chunga no to kati ni ochingo ya kati ngunu sende fundraiser ke na no to team funde ni bosota ni mataka na kari na Singapore ruai na bodur chuki no to kati ngunu sende ke na no to team funde no to fundraiser talangango Orto bagari takat chung mai na bagaro ital tunga nakakana great company na fun time Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club na singa bakaruai na bagadur na norto fundraising go and rarasar nga arto do training kita bulikina mai na ruwa na kaloko en kabi ayan na singa bakaruai en Rincon Valley Community Park en Rick Avenue mai Santa Rosa ya bisuri chibata chunga ya nduanga singa barumbuka ni mataka na noto kari pack fundraiser na family fun day sa team fun day na gabadur chuko mai na Rincon Valley Community Park en singa bagaruai tegubutegi chuko en na ruwa na kaloko en ya kabi
Ya nabi tuku mai berton kalabu ni raga bibi na koya. En kabi de bingarabi en dai. Na kene katolunga nabi sureti bikem ni todo sar me Sacramento kene bi bono bola kata bichu bikem na lene sana baturang kantabu musa suret chiko man cukup baturang men tolasi no cukup no sale baturang bal tu tabuki ken ke general lewen tikino tabuki en batur chiko tabuki merke en buku chungani ken bangi si chunga sona sente men to kono chiko no tu soli en buku ni kantabu de sa rortal chunga mega musa suret chiko no turang na maraman na biju chura ke turanga en non te puno lomba ni bici uni boy chiko mai Sacramento ke no bi puno pole kata mo yalo benaga mo ngole atu en buku ni somisende ni tabuki tiki na USA merke en buku chiko na kabisaranga ni mataka mai na dua wata club mai Sacramento en Fruit Ridge Road 528 Fruit Ridge Road Sacramento 258 ruwa na tega butagi chuka na wala kaloko na mongi mele ado chuka na chini karua kembale diwa chini kandu chini karua vanga nawa oyana nonda le sotango vaka biokani vaka tag chinga be unirto na ndola bo chuka na ngunu sendengo orto na weke kito mai na chuka botura mai batu lebu non rai chuka na ngole turang tu nandi ken ve abusto to sar na ken rambula sar tungo na buno lebu merke yan italonga utoka ngai wambulatu na somisende ando talaga ada ni tubasu seru batuanga basu me bikito etabuki ya kena nona matangiringiri orto ngiringiri chukina sana tutal tungan vaya kabi rosanga bulandola na ika kena kabechi walolo yake na tapioka pakatalaki na kari lem doi raisi ni mataka nga na visuret bikem ni todo kasar turangan maram nan ronga nandi ai biketo na biokadi mai aubu mai nasan turang ora kim do turang maram nita ni sasuret menta tuna lingole non to kalabo mai nan dua pata club mai Sacramento ni mataka na wolo kaloko ena buku ngun sendi tabuki tigina USA. Gore bidan itu tuku bekenda na kabri bingara bindai na radio bulan doba tanama ka cuma na karino wasawasi oya ni sibi na 5 en ni bosota ni bobola ka tokai na on kolok ong surit kemini talando na riran ni robital no ke polongeret yo kanta kelato ko cukup bidan mata ngo ira cukup saranga mai na puno rasuduki na mai rugby mai England siang cukup ni rawan debi tartar aukilan desan desa cukup tal bang main untuk punua simber cukup tal debi tartar ngono go ya san ndo na riran ni program ya and na redo cukup ani oya na non debiti en sibi na 5 en tini na minute ngai nana magisa to mekina sabo bina ta cukup nabi tokani na radio bulan do bata bi kemni nabi kani Amerika mai viti oni bina kata moni bako to sona nomuni tugutuku mera kilana lewe Amerika kilana daba raunio ni navaka utamai mes tanga mai na messenger ni radio bulan do wata se kebaka kemunio ni rawi toka ni chuguna sibun dakua pedel na nobo na Facebook raunio messenger tanga wiki raw age ni rawi tabi kerondo maru taka menda vanga taka na wata watongo menda tarai reniki na lewe nomni songo ya en monit kena baga rombuka do roach kena wasawasi sibi na va en ro sanga bulo miniti watala kena sibi na 5 na ro sanga bulo miniti en ngai bisa wala ke baka ndona program ngole en ngono ya sana ngai toso ya ni na on koloko kakutani kena bitu na koloko na ndona bono loma ngai tok ro te kina sena wasi ro kina na vitan lo ya na rongo mai bali songo ndaba ubri bina chiko en kabi dibin karabi ni tani samba di me rungo di raw bekenda da babu ni binak talchunga na company binak na mauli mate ena buku no to vito ko di chiko raw ni da rongo to chuga nikina oya nande rongo mai balli songo moniti kena vaka rombuka pima mando no bikenda la pana koloko ena radio mbulon do bata yo pedela no bono ni ndo bin karabi na ka sabole mbulo pinaka no do bata chukmai en non to station ni na radio mbulon do bata San Francisco ena kabinang ni ko Lai Rongo, may nabali songo ne Maolimat, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kenda vatamai.
na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula kuo ni lenga sinui gawa-gawa nana maki mai kena programu warotaki mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu benua rungode na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemundo e viti and a radio bulan dua wata San Francisco me kauti kanda wata mai e lebu tu na bima tanggali life insurance e Amerika ka lebu talangan na kena indu ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kanda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lebu mo kaya wala may wangande so sa may bunga tigo-tigo tunde o tabi matitiko si Sen raw sara na pangaleo fo katigo talangan na ilawe maruroy Lincoln Heritage Life Insurance na company dondongan daw sa mga claim and na loma ni rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak siko mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walua tolu-tolu-walu lima and na kanay tugutugong matay na lang Lincoln Heritage Life Insurance. Hey, do ba ka tutulutiko? Do saya alam-alam din na. Sa paramantangan to buli-buli, ngayon talito ni stoa. Tolako. Sini niya ako na store, wala ka tungang mo maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngakin na nagkatungan reba, may paleta na nato ito'y lalako. May binakasar nga. Wala-wala roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw beka kina do na ni matubale senong do boli nga baka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana yaya ni ti kina bikala lai tale so kanda un rendre na kunea tu raw tala ni kota ni nomni boli ke ba ni tiko men na marin se Sonoma County kan rendre nomni vila ko aki bitar tarani kina napani taliboni 125 saiba bitu tolu 5 bitu na kene tuku matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Ito toka, takombala kena dami-dami. Baga diri nga lala, saba-saba, kanggay waindono na yangona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno kababa. Ningalimay ni may tawule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Radio Bulan Doon Vata, may kauti kenda vata may San Francisco ki burubura. Sema maing gay wasya yani. Sarau, Ruya, Waki, Kemuni.
sibula serau mainai dambe ni singa naisa di losalini mata kami damai naya tulau butongu ko asa tongai o tindina tu ilangi sekimbulu era sereta katu singa ya sawana parata isi vean di lono mata kamida
Tura kena marama taro kena ngone leon ital no di soer ngali li chumba kana kapi ngali ko wele kata ka chukuna singa ako so sila baka sa mga balabwe rosi ni takau lebo ya na matai no to bole ni kata ko toni ngona wo tini katol la miniti me lima na kalok to abi tal no taka chuko ya da vika sa chumba no to no ma no bichi don ngasi atul sa ulu kero no undulu nandola tu nga ndo me convince te ko itu no na life savings to doko sula ni berto na gang ni eBay kuase bobolak tal chunga ni puki serangan nangkasia na puki la ken la boso bosto me la we embada ya lebo tal nga saraba lusi kinan raw no undol na bi matanggali scam okay endua na maraman ni tong atau sa tare juga boga bisungo ke Richmond bola katonga na city au Richmond bola tong bango Richmond woman accused of swindling 1,000 tongans out of $11 million US. Dakila bina kardo turanga maramar do sul sole bagitu erna kandang ngona tong. Ya. Nakena itu di bango a Bay Area woman has been accused of swindling 1,000 investors. Ko nakasali ta kabu ko sapa kali tu nabira. Okay, ni sule mai atol ndolu vanu ndolu sa na roni abi tatagen namuni labo may lodi dona city talanga toka ni bagayawa popola ka tsumbakan ni Sacramento kipaka undun we Stockton lodi atu ni satar tsumika na vale au na tu nga ningo na ital nongo kipaka saya do tsuber na wekanda may tonga tu ni ndono undolu na wekanda na tonga Etorkida na maramango titilia waka samchai. Yang bakiono sanga bulukan do na maramango. Ambo besuka bina kasarangan non ramon Itu di bango falsely promising them new homes vale bobo and huge profits on their funds while pocketing some of the money for plane trips and casino visits. Nailabo satu kemenrau Weko na maramang go ambaki ono sanga bulukan do bore ta chukan na dan nyo oi singo tilila woka tuli mango sa tais te chukan ngonongo and ro sanga bulu kawalu counts of criminal fraud described by the Justice Department as an international Ponzi scheme. Ayado ken ay kan na itoke may vici na eBay ngo sa tuli babe sungo a federal jury indictment upsealed on Tuesday na singa Ruosaochi may Sacramento. Ano puno sa pagkadurjukin na bibanggang kay buwan na maramango. The Securities and Exchange Commission filed a civil suit against Samchai in the same court on Tuesday, seeking 11.5 million in restitution plus civil penalties. Ito di bango, nyoko may Stockton, a form tagakinan na organization go, yata na patoa, yan na kena initial, similar to the name of the Tongan political party PTOA in 2022 and recruited a number of Tongan American leaders United States for an investment program called Tongi Tupe. Oile satu tal tu kan na tangku bakal-kalak. Tongi Tupe. Na Tongi Tupe ngo tu ni she told them she had a secret algorithm that would generate enormous returns from the stock market. Tubi ko endo na ken na ilako-lako ni onang bitan nila na baka libutaki siya nga walang anyo ya na ilabo na sa ko talaga na vale sarata roads to my Stockton what kay Lodi. Katukuni ni rasambium user nga ni kina within weeks on a $3,000 investment or for niko sulia tol nondolu return nga may bigo na ilabo. Ni sulia ni bigo na maramo tol sa nondolu on a new home tukuni na vale chiko saranga na kinisaw na vanan raw na undol ng dola. Plus sa sulia man no mo vale Gasol tal na no mo ilaw tukuni substantial amounts. Ya tukuni ni takata pa tor chungo melapeta ta kene patang endeng nimbula non na turang na marama ni tonga Amerikengo kapakata laki na uira
may na vuno tonga. Kanga itugun ini nanguna sa may tombo kina kwa sa songotan na go tugun mid 2022 some leaders and other investors na turang maram nitong sarwawa chuk rawarakay na bale na ilabo. Kwa nakanga itugun bakara raw tagir songota closed down the organization's bank account last year. Sangga itu di bangko na ilabo satu rawa ya. Sangga itu di bangko she sought to enrich herself by exploiting retail investors within the Tongan American community. Beso na singa tusit sangga yo chingo. Se sianga chikon dono na loya. Ya sa Tongan ngawa ya. Santanga garun sarbo binaka. Na itauki na puno lebongo Amerika. Tu di bangko Richmond women accused of swindling 1,000 Tongans of $11 million. Chini kandua na $1 million. Lak nga may, do sulia may nailabo sa chukupi undo na kena izaka-zaka. Nindo sulia nga may tolo-ndolo, leso na mndo ilabo, baga lebutaki, kemdo na mndo vale sa tartu ya may Stockton wat kay Lodi. Ro na puno, ro puno people ka chito nga may takya. Vale bobo. Sa suli mandan kemdo na mndo vale, worth $400,000 wat kay na mndo kestali. Do suli may. Isa na wekanta na tonga. Baka talaga ikenda. Darungota nga, sandang pati solian. Singa, tusi singa sangge o chingo, Richmond. Weekend to yesa nango. Vesu kina na maramango, ambaki ono sanga bulu kandua. Sa tuguniwa, sa chachitaki, na nomule kota may nilabo, waka taon nundo nubehirango, last kirtu, chini kandua, na milioni ng dollars. Saba ibitu man, na taka saba tubay ay. Menta sayang dan rabag sarchu bagukuha ng ngonongko, usaba rita ka juga. Santa yato po chukumaingo, ito na ngona, sa wawatu nga urtongo urtu bangamingo hey donan raunggo sila mai reta mantango urtu na kanta mai tong santan do reta pango ngun songo di pa mau sona songo le lebu ndo saka mantanga na suli boga missionar rir na lon ranjina sarna ha suli mantani labu lago patana ka nindala ko mer tu nuira do kota ket ya patu ya na baro ne lon rangana ya rangai suli ya bona maramango otilia ambaki ono sanga bulkando mai Richmond sabi so singa tusi chauch kuan itu tu satu sartu nga isa sa po wala nga bikyan taman tapa ka raramate kyan tal nga na so na baka sama tunggo menta kilabi na kana ko engine na ko lasue menta disenta ko chuko so na mantanggali ka ato chuko may baya me kunin do ela ko chuka mai hey may na mutul sa bulo hundo lungur sa ta ka chugango yo na baka sama pata apa madal taka bio una na bitan sing sao cer do tribe sar nga kinor na kanta na tongan rosol sole bagitu abang ko isa wala nga noira o kenta talenga yango sa lako sa lebu silini sa taon na tangan no bangge tugu ko sa lako tunga na casino sa le enrich tay ko etiko sa rangay taro chuko may sa bakar likin daba nga mo na liu ni na tongan elders baka kinasong-songgulo to le lako ni kina na Ponzi scheme ngo ale taro yani saramani nanuma ni sa senga kilana daba siang tal niya to baka ya uchuka apertu sarga na tongan go Amerike na buno to kete bagi chuni kinu go siang niya o Richmond sabi su na maramaya ya baki ono sanga bulu kandua au sabangan ko rongot sarba binak iken to Amerika may bits dal nga nindo may tigabuno do na matanggali talon no baya nambangge mandanga esule ngabi kundo na interest rate laylay mo na num ke kombite ni lo mando undol klay laylay sar na nabi kaw na kutomikin nindo na embe kongo me overnight nga sule nga mingori donan raw donundol o dia sakabo tu ya sing raw ni na kasaranga me namwaka sama roni tigabu tu ni bango tigabu binak ya sing sule sar cukup todo ko na ken returns bir na kan tamay tongo yang ona na kasaya tu cukup oile na huno lebo merke to sang vital no takachunga tiga bu weekend vital no ya bakanga kama na binga saw so tara chin kan dono ndolu durmai to la ko keda ngani lom sa bupaya me tiga bu na ngain tu go ga vida bata tamban sarto lito ni kedi tuiwai ngono masalah kan ikida ngirian go kento chunga ni toke to sangga mai vi konte kital chuk sule mai ronan raw sabu bolak sar tungango sule tal mai ron donan raw isa so na mara wato tungko na takatak au apa karita ka chuko ndo na mara mango na city au tarong go bi ko au kilanga di mara ni punole bu bi wale ni ba sangga basa ban ro sangga taran mo chit kan nundul ko sa kuri tunga wango kai tupe au sa sulia
Sa boleh kasartunga. Sa boleh kasartunga nango na me usatu sartunga iwai. Hiyo mo sa tarachin kanto undul. Usangiren ki patal minggo kwa. Sulia ngami ruanan rautale. Me ucing au sa tarain. Osos ochoman sulia ruanan rau. Mana lo binak. Uchangir talen sabada ba. Oi, sulia talen ngamain dua talen rau. Nggak menggir talen. Sa tatangir-ngir tunga na telefon. Kento chunga ni tau keng ko sang talindo may Philippines may China may kontek kento chu. Na nakangon sa ko to Manila po ya. To sa lebi kontek ital. Go, saya to tunggo bertu na kanta na tonga. En dua nga na marama. Eda ka na scheme go ektura kede mai chini kan 2 milyon. Bertu len do no ndolo bakata. Na kanta na tonga isa. En buno lebungo o mereke. Oke lan to sana yan rabagi chuko lebo na pa chuko me bango. Senga se chingore ka tunga bango ngongko. Sa siya mata kita nga vital no dakilangan na Ponzi scheme e kon kete kembali nambadin 2 tal nambadin 3 bulan to na punongo to banti keba ina pa malu oi badi taba sa chuko mengor pero do kami tal nga na non rando meki tumai au sa do batu nga mo minto mate tarinyo mai mela ko mai kami ni sila man nga minto nondol sa takachungo o baka sama ta kanto na marama mai bicha viral tula kanto la korba bicha ali tu kuno chuko oke mundo todo ngo do sana por le daga ke Spain wala ka mutu na nasalim bule suma Spain o Congo siang do na le chuko sarga na do na le chuko ibe ke mam na le chuko kam do sa pa rota ki sartunga mundo hotel isa kenda mai bich oi sanjin da soli labonga e biurto santo ela ko Spain siang Ausan do boreta ke bako bela ko Australia lago na embassy ke bako bela ko may Amerika lago na na embassy sinran indo lago tungambe lago abo gitu ngale tu nusulibi kundo no visa mo lago Amerika sia wanga mengo sila me chinundo lu sila donan ronondo la sinra sambong den mata nampang mata sana na scrutinize te kenda bako malu mendan rawat awa abu walita ka bentor na mara manira wa mengo kwa mando na kangor me kan ibe bango ko tau gor kalau stak saboru kres sarangur mania to menjin bala tahu sabar ka ni ko na tiga bulan dona ilabo leilai na lako na pamengo o ik satara donan raw ko sila mai nando nondo lo sana musukan go ik sana toso ta kichunga na kartu na binakata chunga mo na ko teni lom bala tanata sarambay lebu chunga na network toro kembali to na na bagi chiko sa CBS sarga na kon ndo sa pamengo meri istamani kisingin de dona kayang dalang ko mentando bakar rimanta kundo tuntung amai me saung gitu ngana loman tulan donom china undol iba ta mambitang ka nambang ke mo sip ta tu pamalu si bebe ya hane tan lom buta kata-kata sarang sa chung na Bay Area dona maramani tong sabi sunggo Richmond ambaki ono sang bulu kendua swindle taka chini kendua pagata tan milyon siang tala ko bertu na kay film may bertu sar chung na kay non ay awas nga Sengan dina ni karaw rawan na taka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau Dren na to beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talavayani na nung ni boli-boli. Raw sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 2 ono toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 2 ono toluba diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay wang suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. E na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bayi nga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gay baka loka tabi oke kena kuslo surua o tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California e rosarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se
o nga wale saranga le to miko mena no mota e na dio mali ma Billy Street, waya e Santa Rosa, California. E rawatala nga niruto li dilibata ka na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, simpampakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikataw teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang ni Garabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni ray do tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau, e dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni nga una. Ano ba yung garabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay ni Simon na tinikantuwa na tininamaniti may kamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Buladong Bata San Francisco, may kauti kanda bataman. Isa, medak megabata mana kango. Nada ba ya? Sabi lagi bakal form ni daga kayo senga nikila na medak kawa. Ole man lang kata-katalangan yo senga tu nikila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo te kisarangan ubi ka kitengore na Radio Buladong Bata. Uy, na program na ba? May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabi ni Warumbu ka bay Kemendo, California. Tini karuna singilebu ni Warumbu ay bay Kemendo ay biti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. And the Wingaravikin na o Mama Kavesi Bosay Langi. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kanda Watamay. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cavaba, dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga ng duikay kai karandongole di kina, kantua na kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na soati singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kunipale do may raito manda and the San Bruno Cavaba. San Bruno Cavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may nandun na kaloka ng singilebu, kinatin ka doon na kaloka ng bungi ni Moniti, kinasingatambu. Ay, kaya mo daw baka daw tunga may witi, sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kaya mo daw tinika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata, red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo, gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Daw buli-buli may we. Uy, do sing ito ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may buli-buli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vatamay, may San Francisco ki Burubura, Sema Maing Gay Waseyani.
Na sa boleh bitokan di juga na kabi nangani kuan tapi nunu mandana serre ani si berngawaya au ano bang titiken tadi si bitokan na 5 and 10 minutes 10 ke 5 minutes nanto na riran ni robital no bat ke non tanga sibuli polong gerete o bareta cuko sebab kita cuma ingilan cina ngonong ko sigin raut sigin bitartar wambutan na mata ambe kamengo ya nanto ni robital no sauci anta nangai bulung hotel juga ni kinan to nangono lega kamengo bulu bina karlo bungai lebu ngana konta jingu ramatanga lingor me mbio nanto na poli bi tangan ele ya na itala sa kan dombulo sara mendu mesa konte kendo tu na chin kendo na milyon nan dollar sanduang ka undu baka samatak sanduang ka na nonta sarawi raw tu na so na bital no ai belum na ka chili no magi belum na ka belum tahu na nanto siamo tu mayapi na raki samoa na ya ka binanga ni kuwa pa ni binaka be lucy bitano no ita kini to toko chuna nanto vital no baga bubale kento to na bimbulung tu ngaba bubale ana ita laisa tora ratu nangulu timbani lolo terum bitungo mai budi road ina ita turaganya saongori ko me hafunga na kenan ban ele ya bulu binaka na ita meris tamani na ita tau meris tamani binaka na ndo ba chuma na kabini bingarabi nai ni seber talanga di bakatanga uci kana non to vitalo no na kabina ni kuwa au sange baka sama taka mengo mo dabuta mandani ndo bisureci au ge baka sama taka mo ngai talo taka ni ndo ngon laka mengo ni uci na non to bimbulungo di chiko baka bubale na non to program kataraba bulu benaka be mere isi tamani marama na ita ni sa bulu benaka saka wakatalaki na be nogu weka si sari baka suka bulu binaka binang sa boleh buna siama cukup mai nomuni korbo tu ramai na baka sali oi nunu mai mbo na kabi binang ni kuwa klani kami tu cukup na baka suka kaba na kena mix tagi cukup mai sana gori na kabi binang ni kuwa ni bulu binang saka malo ambula maramayanu sin lang kalimbiu baka nuni binaka be mose saukuru min cega richimondi mai kantabu kama non daru esa sagari kabi gitu ngai ke bona loloma elo binange bosia tunga ni bina bulu binaka mose saukur sabanu ni binaka tu ni bikemuni sangke talanga na lobo mai be John don rolangi be litia tu bakawa tia klani madio malaka sarchunga na kana lobo juga na kai binanga ni kuwa don serme na numi be siti beni wele kemba ai watau ni repta ki kabo shop mai ndalen be murumbula nanga na siamo chuma na ka bena ni ko mena korbo turang me buaki mena tu sa bola bola tai rafa bulo benaka matala kina be tabale ngore ni sa dunrubi anambari chiko meka kuni ba ko chukan so ni tugu saranga ni wangari law me ko sangi tugu no chingo relifo la bala bu ni liko me Melbourne ka fo benaka bale na siamo chuma na ka bena ni ko klanyo ba ko ni benaka chugo be rauna no in-laws rongande boli mai London ni nangono se mai kulibiti musambulo benaka waka nuni binaka na buku bitokani en wasini ngauna waka rota kingo en radio mbulun do bata do kana ngon lelang go ndana sema en buku di baka sama ni nonda itala no bata ke polongireti gona mundri ni zangi ke nasir bulo benaka latileta na wanga liba bulo benaka na mbulo wena city naita matakaka kemuni ekeri ya utalanga ya samuni Bulu benaka na Thailand mo Some
Wakamelei na mangosa nike muito vaki Niko diri no vakabunga no muanda usarabi Ngimiala nando dama Elogu sama ibesuki na lamani Turang kena marama terbuka nong leo ni to local band no yan dua band to base ko mai Sacramento California na korto ranga lebu wa video ka chuko berto na mati lawan ne John Rolangi Max no lutengu na buku ni serto toka yan itan lo ni ilo to mai baka maro te kan chuki na radio bulan do ba chimna lima ene tini kawalu na minute wa rita chuko da wa bina chuko na buku di nonton apa rongotan ini konton riran ni robital no apa tapi nonton kasih buli Paulang Gereti na asing ngon nita kapi kemudian sangke ando wacung mikina ni robital no todo ko cukup talangan na YouTube channel round no sarab kina ya anggo bikin dai na kapi bing kerap ting dai nita kan maru taka na itaki leilai kero bago biokani nonton kasih buli na buku cungani nonton tobo kero bosa bago bici.
Luini na bir ya bekanta arto tal no taga chuka na bunua rasya machi mulaki na nonda ngas ni buli ro samba di toko bata chuka na kai benangan kuwa ngas ni buli polang gerecha ni tal no kendele makotu ubang bulu chuka na chuka boturanga nondra indele makotu nondra chuka na ngoni turanga na ramasi kemudian itu toko sara turanga marama ni mode mai na yano no bakatu kena bi kena bi korto toko sara kapakata laki na vike munu sa tumbe ka viti lebu no lebu na via se vita le so ke na bura lebu ngo wiliki no merke nga sinibuli ni bulu binaka ni raw no ni ngole mai me da mai vise mati tale na kaya bi binaka ni kuwa kima misa kinda bagi kemuni na bulu binaka kina marau kima misa baka na mata tu na ndo tal vital no binaka enda na baka dora na kaya bi ni vingarabi ni dai bulu binaka turang ka sinibuli malo ambula malo tau na boleh besarabi sureci malo vengarabi nakakatudoko kemami suba kemam sa wangkota ya tanah kemami sa lewa liwa kenandriwa kena kaliwa sa kem sa sotangan uklan bongi bongi patapatan dundu na yang pakai ngowi amanda gay tau cungan langi senga so tini intake binak sa ke mami nama kenga so nang gitu binakang gitu dalin jena moni madongo ke mam sa nama chiko bate ke ina dapat talim beka au sen kilan to na songo na bakro baka dori ke baka ndo na gitu tukuyani ya bangor le mni tuku ko ore tumba sa pia di la mena singa den do na kai kata bakal le ni kuah okay to chuka na baka sama de maindele makotu o agai parita kacunga eno ni parita kan doango na korto lu chuka mai mode ndo tale sa chuka ibe korobai chuka koroba ayo koroba suba chuka mai moni batu ya sai kanam na korni buli soko na bara be moni batu iya iya, chico yang inda kuna ko korba, andre chico akau ai paki aturanga ni kortolu. Iya, saan dua tali sama ite kabuna chuko ko. Kuno sangai ko ra kai tokokin. Buli soko chukin iya. Saan dua nga mi tugu leka na semberto sa weto tubi no na kaya binikuwa. Saan dua tali nga sa chuki Santa Rosa. Hadana chuko Koro Lima. Iya, Koro Lima au sabang ko kembali. Oi. Iya malo. Kor lima tala kelas ana o kasi tala ni wikem do mai dele makoto. Au bango kembali ke sota lai kumu lalai di modern nang ole de ke Alaska sena uno batama ita ke sana bebe liata no korono sana bebe baka chungame. Seba ibi. Bacakan Korea, totalnya chico baju Silanda si Australia sama England sarang ni ko korono jina. Ya, obina ko bikin itu dengan marama. Tiga bunga mana kortol. Tiga bunga mana kortol. No ki mai vangan tu ko ki leva gai kortol. Iya, bosota ya tos chico. Abi ko bin biyo kan lomani keron don dola butun taro. Nonto bata-bata cungang orang yang pola mekin no monita. Ramai dapat to kana nonto vital no na mata sao cinga sinibuli. Ndona taro pambutan ya sa leka na ngauna. Oya na ngauna ndo bagadur kina bembuli wana turanga tuitonga. Anga ndo tugo di nerto ndo ngole juga ni woi na isema woi tambu ke wadi karena ndo ngole saranga kina pandundo norto alai chico na non rambulin na ngoni turanga tuitong. Ni na taro ya tarung sar chuko bindo no kukeru mai New Zealand. Rene parara matiki mai manta mete kabu matiki na weto tobital no se bai. Na biyo kania woi tambu au mai wadi ke in na Kingdom of Tonga. Dana chiko wawa chuko na yakabila. Dar sa te kabu manta ngai wadi. Iya, dar te kabu wadi ngori. Yo. Ya, berarti ko sa wakia ba tayo ro na tuk-tuk ngori. Ya, tuk-tuk roro ni bese machi kay Tonga. Okay, iya. On matay. Iya. Kin babana on kamanda verao. Iya. Ya. Tego mo may wadi-wadi. Don.
Yan dua tani na tuku may balita na ba yung buli ba ito itonga. Dua Iya. tani. Oke. Ayo, matay wadi-wadi. Koya. Okay, kung wadi-wadi na ko may lakemba, maka kelelebu ko nga chikundundo na deba kay lakemba. Ruwitara nga kay waitambu. Iya. Yo, ay tuku makaw kay lakemba ro chikutodo ko imanda may na ulo ni koro may kende-kende. Kende. May kende-kende ti kubukin na nasaw ya dan chiku nasaw may kende-kende. Ko leway lakemba yo. Mucha sa lagu chiku may kende-kende sangay so sa siro bay pero may chiku barabi baka so laksong bumay ki tumbo kinasang sanglaw yan ran ay bitan na bunua. Gayun doon na kanilala, ito laksong bumay wadi-wadi, ito kung chiku no to bewa kani kinareon damo may tumbo. Yo. Kara chiku may wadi-wadi gayun doon na singan go eva kumbauti chiku ni Rottenbeck ni baki chinika ono nandraw, doon dolo nandraw. Sanjin. Asang mo kawasara. Atuay. Iya. Lakuyan indua yap. Satu ay. Lakuyan indo na bulaw may tong na skin bulaw na bolaw na laku ni wangay. Lebo na wangay laku may tong me ka kini tobo endo do be laku be baglewe. Ya na bolaw ngo bondo chiku may kin endo na ngoni lewa na lube tuitonga. Oi. Na no Sinai Takala. Sinai Takala na yo. Sanjin. Yo Sinai Takala. Sa ngondia lewa senga ni matata chiku na daba androi naki ngone asile mga bela kobe and the bela kobe pa lewa bich kay tonga sar tonga sangay song bumana laku may chiku may wadi laku do singa sabi lay Sicily o Sinai Takala kay laku batike nonay lala no na banda dekla chiku na banda na ngone lewa bengarabia laku bata Brasil indo na sili may wadi-wadi na dano longana. Sa sili chiku may longana na ralu tonga ayo. Sili chiku may longana ralu ni tonga kay baka rongo dano kay tabasa kay revake indo dorbo ni wadi-wadi kamba chiku na buni kabika. Kana kabika chico. Oy ko ali kana kabika china. Sombe kana no mabanda nyo ko le. Do kay ru. Ayo, sing ni lolo, siya la ko nga na te chico nga sangay kata na singa sangay via kana kabikan reu leto saranga na kabika. Sangay le kamba nga buni kabika sa kana kabika chico tong kay la kaya ni na lala ngone leoni tongango. Kana kabika chico kay kurumbi to sa logan to sa Sicily chico. Yo, na lebo ni nona kurumbu sangay lutukin na kavika kanya chiko. Oi. Lutu na kavika kay tau sangay matay ralu ni tonga. Sinai Takala. Kay toro ko ang gara sangay Sinai Takala. Gara chiko na doro bongo. Ya singni ko itaka. Ni singni kun dona ka ngalu baga chiko. O cha sa kun berton nona banda itu sa dambe manda. To sa dambe Tongga shiro Italian dona bono chico na salay na Sili dana ko bukabuti mata may kula sangke tukun berton ayo hatu kun berton ngoni leo do chico man do ka ngena bo tali mo may daki melongana sangke les tali boitra tali chico na kavika Ganun nung chico, manong beka ng gori, raw sabi tanlo kina kay narbo, si sari di ko tal, sing madalang chikin ng gori, raw soto tali si sen. Yo ko sari di ko. O singa na siro sa umbo, o singa bidan na singa sarto sa listal kitonga. To listal yung tonga, na ngone maram ko, vondo chico inanrua, naloma ni vale, baka na kentobo, naman ni wanga dan chico na vale, vondo chico yung ngalu. Sama kay taylasan beka sama kay ndona kay sa manachiko. Misa. Sangay yado yan ni tonga. Sangay singani kana. Singani kana no ralu ni tonga. Tonga vatrong ko laklak sakay. Yan do boso ta sa singa sa livia kana. O sakay nga o ko nga rai nga ivici sangay kay chiko. Kanu nga tana singa ndromu kivici. Kalau kata singa ndromu kivici. Ya sabang na numa.
Nadarubo rawa sota. Isa. Iwari-wari. Hmm. Ano numutyo baka na numutyo ko sangay tawro talchunga na buoni kabika chiko kina na weni batina. Uile. Weni batini daw kongo. Isa. Sangay talo ta kabita mana batike rito na tamana na tuitonga na ngone tui kana kopolu. Wartungo yado merto tui tonga imuri. Tui kana kopolu. Sangay kay mana usa tayla sa saranga usa na numutsu na darobo di wadi-wadingo. Ngon na mo ni bachina o kerkere mondole ko mai. Sangay lewa utamana mesa lako na dona wanga le bundundu na rule bundundu mai tonga na ngone na lomi peao. Lomi peao. Sa soko na lomi peao culture to na nona tamata. Kota bat sunga na kavika kana sing madala baba sing didaki na kavika kada kichiko ni tauro chiko na kavika ngo erto yadi wadi wa erto kay baka madala ta na lako to ka kito sa may ker vir na dormo ni wadi chungo me lore mandana weni bachindra so they ito to bata kena weni bachi chiko na buni kavika Sandin. Nongo amatin nongo rongo na talongo sa numi Cinderella Sara. Iya bebe sabi ba kasar ngakin. Ayo bat ke noni baba. Yang gono weni bachi na buni kavika. Tara lang tutok mo ya dorbo. Sara mako to kenda na dorbo. Koyaw. Ayo sosa koyaw sosa tako iko. Bilang ada tabi butura kami punya. Hindai. Tomo iko. Iya. Sangay lagu cukup sangay kilay. Ndonga na darbo rota na bachina na weni kavika. Sangay yadana may wadi o tambu. Iyo. Tambu inabatu. Tambu inabatu. Yadana may wadi. Sangay to kere na turangan ni tonga mesa bondo. Apakah ada pun dalam metu na bondo ko? Iya dorobo sabi na katsaramela ko siya. Sabi ala ko. Sabi ala ko sa Tamani bela. Tamani. Mesa no na ralu ni tong na lubi tu tong. Okay, da pun dalam metu do yan chiko. Yo. Doko chiu yani. Lagu ni dono mono sebenarnya ni somboy do na talola sa ko sebenarnya somboy na ichiku itu tonga. Ngona to kita may tonga levu ya dan may tonga tapu ya ne nan levu may tonga tapi ya tan baka bicho tonga levu. Tonga levu. Ya sino tonga levu may si may may kaloko levu. Iya. Okay, malar niya talang tonga tapu. Nabuno ni tapu ya dan baka tonga ya dan baka bicho tonga levu. Ya. Sebenarnya do yan do na yan lele to kelikina. Tonga kacho na turang ni tonga no bosota tambu dang mede sana balviko. Adaba. Sang bata na kemami tonga endo tambu be kemami me bagabuchi na tamata. Yan mabana na buchi mo todo ko sana vabu. Oi. Tonga buchi la kikoya. Oi. Kama na la sayo tsani be. Na tonga buchi la kikoya me na darama be kanyangon ay. Iya. Saan kami takatuna kina matanggal ng unong ko eh? Iyo. Ilang times ko nang ano iyo. O siya, kay Coach ko itonga sana baraw sa nga lubi to itonga. Ako sa ni Pandundon na palis. Ano? Ako sa ni Pandundon na palis ya. Iyo. Balilip may mua. May mua. Balilip may mua. Uli naman na dapat talya chiko inam nung italo no. Isa yato nga ay awa. Oh ya, tamay sinay takalo na tuitong ng na. Yata no tilea. Ayo, baka tonga tilea, baka bitsin na to me tilea. Yata ngo si chiko may nasangalaw. Oakland doon ramas man sanglaw yata no tilea. Chiko talaga na timi tap man New Zealand. All Blacks. Doon sa kanawing yata na chiko tilea. Iya.
Iya, iya, kaya lasikin ako turang di Samoa. Diturangan sa mo kala tayo siya Babali, matalsugan ka. iya, chiko tanong na ken risema, Yo talian tuitonga rotan beka na ambaki chinika ono saiba. Sangkai vakuachi na lubenu sinay takala. Ve dormoni wadi o tambung kai o kai adam chiko mai tongo tapu oshi. Tapu oshi ngomeani ko sa tapu oshi. Tapos siya. Angkai na nondro kawa na adam chiko na ha fale fishi. Fale fisi. Na ha fale fishi. Na ha na bos pakatonga ken bamalia busa. Na fale fishi. Vale vici. Na vale baka vici. Hoy, vale baka fisi. Fale fisi Na kani lulu ndo yana na tu la kepa. Tu la kepa. Tu la kembai. Na kena lewa do watu kai me tamaha na tama na ngone na ha na ngone tambu ya na marama tambu dundua ina itobo bakatonga tamaha o tuitonga matanga sinrani boswa lewa tuitonga ko ya marama ya na marama vasui singni vasui marama sarangani bici Garangay baka wachi na tamaha watikira na tuitonga na kanito makawa. Na madam ni kuwa chiku na falifisi na ba yabusa turanga mai tonga virto na tui kankopolo ko sa tuitonga chiku ni kuwa. Ya na italo no ya dota na kanikuri wasata sa madam go sinrawa una ke bangkana madam maingo anu mutiko Onang kay pangumnak tagapikem do na matanggali ika may lau ada na dorbo ni wadi. Endo na ika yata na saranga na dorbo ni wadi. Dorbo ni wadi. Yo na kena baka na daurabo ini ada bang au ki ikuni klachi ko bos baglaw na darabo Iya darabo. Like kena baka tong na talabo. Ya. Yo do na ika may lau chikutang na so ya sai vici sing ni lebu na bunwa ika rere na kaina kichukun ika rere na dundua kaya na kina na dorbo ni wadi ya ona ke tano takan gore na mada mengo Iya sabi naka ya okay naka to sana deo manda na ka utorongo chiku bata na kena an ravi na buli na vembuli ve tuitonga Iya ni dala bakalele na kandaru na numa eu talaga tala nungo na numa na mata usa ta usa ngai torna kana dundo nungo na talongo te ko busar ngama te ko talanga ngon makau ye singing makau sar me bakata ki sinai takala ayo ke o tui soso ngona talno ke tui soso na turanga mai nuku tui soso mai nuku ngame la kemba iyo singing turang ni bakano singing turang ni anrana singing turang ni wadi turanga mai nuku ada no tui soso era kaya bata na soso ena boso baka la kemba na soso na bunu ni tete na bunu e lomani bunu anda udak na tete ten balite singing bunu baka to batai o ada ki no tusis la bunu ni tete mai nuku arka ya ndos tu na tui soso na ada na posota ni bolai tu nai bolai pa u me baka ni sing ni do bolai na non dai bola makau na yara ni botu and the sing ni kila se ada no pupu se o pupu na do bertunggori ai iya ya saya ada rungoda ada no pupu tu so ada no pupu iya ya dan kori kila chico vici kila tara mai tonga ken babali en China e sing manda le pupu se ya Andre pero mambalaba pupu pe ba se pu iya itu era ni pakai bale in na kitu sing manda na kitu na ganyu new do itaki ni waitu liu do marra do bin kasna waitu taki mai na kitu gai mai lili lo mani vale me sa waitu ini vasangai sangai ken na do ni kakan iya se rakikin na daba me rakikin na so bakana na taye sing ni taye lo na michi na kabangon do kin iya na kitu do lo lili lo mani vale na ganinyu ya dana mai lo na pupu iya ya dana mai lo todo na pupu konga dindu e bagada ni kin turangango ya na tui so songo na pupu
laku i tonga. Sin madala au waka bauta ne bibia yang baki tinika vitu saiba. Tunga lako, se tua me te Tu ngā lako, ia se me wakau kai, anu tau be lako bi paka lewu. Kei tonga lako i tonga, kei vici lako i tonga, kei tonga lako me vici. Ke pala au no mate amba di kampa tal tonga ando na punikadu mboka talanga ando amara tonga ba di muria. Seanga, e lako ngana, de singlana e lako ni lava, anu tau be lako vici ngai. Rau lako mate ke na dota na turanga ne adano Mbale Sasa. Mbale Sasa. Mbale Sasa, itu kunci na lubi tu niau, i sin madalo di na tu niau dava. Mbale Sasa. Ya rau lako mate chiko. O chero ya ani i tonga tapu, tonga lewu, ronge chiko buana tui kanakopolu. Nangone a tui kanakopolu kina o mata ele tu apiko. Ada na bakal lek o mata ele. Ya taranga ngor si chunga weekend do taranga dong gitu. Iya. Chuna Western Force ngono go Western Force ang gitu pala Crusaders. Iya. O bomba tani oko e turanga ni na yau. Iya itu rubo ni lau. Mai lau. Ni lau ya bomba tani na yau. Ye ngore ya da bate ke na turanga na tui kanakopolu mai tonga mata ele tu apiko. Na tu apiko ken bambali daku pusi. Oi. Daku bebe. Ya andau keni bos taki na mata ele ne ada na ndina ngai ngai tu kunchu na mata ele daba mata ele tu apiko. Ocha sangai sudu na lube mata ele ngai na lebni non rau daba be tokani watike tu isoso sangai sureti tu isoso o mata ele me baka yadani luvena. Yo o tu isoso singi via baka yadani buat via pakeada na buana dona nona itokani dendre na dana o tui wakano ko nga chume wakano iyo saya mbegni ko tu ya topu iyo sange pakeada no tui soso na ngon lengori me ya dano tui wakano o certo sa chiko ya ni mai mua mai tonga gai soli berton to nangeli merto chiko kina artonga pakeada na mai nuku Paleta ni nonto to korri la kembo nuku sanga ya ni bono mai nonto bono mai tonga tapu tonga levu o nuku. Arto chiko mai nuku kan tau nonto tavi na yanra. Arto tau na baka marto bachi ke tu tonga. Iya. Sanga tiku menanga ne urto na tu nuku arto chiko mai nuku mai tonga arto yanrava na nonombulio tu kanakopulu. Kanakopolu o so tau me tui tonga. Te ku usara mai nangori chin ka vitu pakataba. Me ado puni kua. Yo cha ya ke dona lenga ado en chini ka de ono vitu ke ni matai. Ya na abile lima sang bulan baksauchi. Buliki na tui tonga sama imbalingo Tau fahau. Yo, tau ai gori. Tau de teledan. Tau fahau tupou. Tau fahau, tupo, gori. No na puli kuna turang la yang uleu kun kai mana. Gori. Sangai baletini sam palabu da santendeng gai singani dona bempuli se puli chiku pe ko salote. Iya, Queen Salote. Iyo. Artong kai singani anu gai tu muri tu nuku nom do itabi na yang rabo na bempuli ngor tong gai tu kun haki mam sasing kila. Kai wala mo kachir mai nuku melekemba. Sara gai lewana tuitong mesa ko mai na merto sa ko mai lakemba tuisoso mai tuisoso mai ko mai lakemba sa gai arto yan rava metik bu menangon na chin ka de wono vit sangai urto na nuku i lakemba sangai non ritavi na yan na bembuli sa singani non to kawa mai nuku mai tonga. Dota pasong ni talom bekanggo ni kay nakichi ko ni roto lako mata tui soso na lubi to niya o balisasa yo do na lubi mataele na tui tonga angay wachi balisasa kay luvendrau e vakayadani i lakemba me adan oranjike to ni adan lakemba oranjike yo na oranjike ngo sangay bakatonga taki
me lasike. Esa. Lasike. Iya. Io. Atu Na sarana luve ubale. lasike, luve lasike ngai wachi maafu otu tonga, aluvendro kumumui, o kona matai ni tui tonga me ada no tupou, me mana numikina na nondro e lako me la kemba. Sanjil. Lako me la kemba, io. Anche vi ada nangono mandanga e tambi kina lotu me la kemba, o miska kili ke miskorose, ando tanlota kando na turang ni tonga, ne ada no lasike. Ia chiku mai la kemba, la wairo na kai tonga mai la kemba, ia klavi na kana pos wakavichi, mbaletani, kawanga ni turanga ni la kemba. Abambenga na kani bang madal ni kuwa, o sarwata. Una boleh besar ang kasibuli polo pambota sa somi ba kabinaka saranga na so ditaro bangkara cukup mai o karuate nguta ke mai Wellington ni usia matanga na baka samai ai bebi andonu saranga kin karua ya ta toko be tabale vini saini takalai na ya ta simbolo sar cunga mai wati nangono na sinai takalai Ina kala o bang bauta. Ya baka sama ta kasi mai na chini kaon nan rausar ni bagari takai ai na ngona le kampo toki baka o to tambu ba nona kampo toki na buni kabika angkai bangare ko elisio no sinai takal ni sator le kana rao chiko nona pana numa tu ke mambale santo na dorobo re totoka na dorobo ni wadi ngoe iya kabatalan kina na isema mai waiti mai nuku dari tani lebu sartu na ya ta simbolo sartu ngana ngono tui pa kano se bangata kicunga mai tonga ana orto sana tui atapu mai bakano batala kina na ya na lasike simbolo sartu ngango mai sawana mai bunon bala bunon ra korona orto na wekanta na tonga sawana mai sawana ore tani simbolo ba bina kasartu ngai lebu na ya lebu muni bare taka cumai kabina ko bambo tende sabara ramata binaka na buku ni vital non da vital no cikina kengas ni buli paula lele busange rongota bagantuan na vital nongo anda pa binaka cuka na buku non ran bakara ramata kenda cuka na sona biokani anda biokani cuka bambimbi na buno erua na koro erua kina buno bagaturang otong na kabina ni kuwa. Ya, ando tal na vital no ni be kure ke nonto vital no na nonto ngonongo se usataro in kemuni en sonataro en ya ka vina ni kuwa. Sa tarmantanga mai ke ngor na tarmantanga mai. Ya, don taro en wale chukumengo don maramani za kun robe chukum Australia malalanga besi. Maka ya. Taro don taro sono be bunu en besi vitir ya da batu. Erna bikoro era biokani mbeka sisianga taronga chuko ando na biokani chuko mai la kemba mai lau vata ki la kemba mai za kaun robe ro ya za bata mbek ngasi ando na biokani umani robot ne binaka ya da taro binak saranga ngorio matai ni saunitaro levo na buno era da bata era sengni biokani oi era baletanga era iyo mertanga rea pakai ada ni nando batanga na ka ya singni biokani me bakana korlevu levo korlevu na bea sai vitero singni biokani kede era na korlevu beleta era koro levu se era na koro na nubuchu na koro na kene balbal makawana uli bunwa uli bunwa levu era no korlevu levu tu na bea sai vitero korlevu era singni biokani kede era porque ada ni kede na do batanga na ka na uli bunwa levu chikumai na mena chikumai na bosa chikumai serua sa na bosa wat ke serua ia ro biokani ia levu na bunwa singni no mutake ndota le onrekechi levu na onrekechi na bea sai viti era singni biokani e dan rang onrekechi but onrekechi na mosa makawa ken baba na onrekeni wai abununga chikin onrekeni wai ngai ada onrekechi chikumai gamea chikumai maduata maimbua chikumai rapa iyo si madan do onrekechi chikumai cantamos senga vocabio senga iyo levu tu onrekechi batara bagaya da iyo era bagaya da tu batanga iyo iyo na tarong chico baleti la kemba gorin to tani na matagali baleta o la kemba e sega di kilai na kene bale e sini do na kene bale kilai pokan doni bosa oi ken bale iyo vocabio usa sangamu kilana kene bale o sintorao iyo
tukuni chiko ni o la kemba na yanu mai lau me ka okai au sing kila dona kene bale. Yo. Au sanong ando chitaranga ni rove waka ni dina o la kemba mai da konro. Saya sano da konro ni ko e tukumana batsi ni tombai o la embai do ngato takikena naka. Tukuni chiku biasa usarongo de sonetano no ni vakeada ni o la kemba mai lau mai la kemba mai manulewu. E rawa ni dina. Usinro ni pon di taksara e rawa ni dina. Baleta lewu na yabusa mai lau taudoko e rapu mai manulewu ke tabiuni. Dona kene baleta. Yo. Mebuka o kachuko o manga mai wadi era kachuko no bu mai da konrove mai ono era kachuko no bu ndele lo era kachuko ngore ndele lo nga mai buda mai da konrove era mai ono levu nai sema makao vano levu pokon bibi vano levu idake ke lau levu na keni sema makao e mamali round in China ni anyo no la kemba e pakai ada ni mai la kemba mai bono levu rochi ko pakai la kemba mai bono levu do mbak mai ta kontro do mai matuata seundai ya ye chik mai bono levu na la kemba rawa ni pakai ada ni kino la kemba ni ano mai la umbalsa using ni klata lindo na keni balba ken levu sak Unaka ndo talata ro la ko chume na kai binaga ni kuai nindo bagadur na ngunyangona ni rantampe nga may kina turang na biya sa beach todo ko na dore na tano matin tano bukidake iyo rono siya mataman na vital no ni vadori baka ta unro be nduatan iya pinakaisa usa rongodan ken pamadala baleta bosota dona kayado usangule da banadana dona dore na sebunito idakau la compecca mai don tanto mai bonule mai bua so levu don bono bangoring e logo dake chico veo che tarlo ango usana paga mata ile taka na mada mengo e bagada chico mai so levu mai bua sento tana buia mai bua o tanga e logo dake e da controve non muchiko da controve ne adeni asana e ne adeni matento da controve perché adani nandunga na yana lai sala ni kuah boleh kati boleh bunyi sabi-sabi ya boleh kati ke Buddha tak penimba ya sasonggori baka mambudo mai da konrobe mai bono lewu ina dunia nan lai lai ada no da konrobe gora no bono bu mai kina ne ada ni bono da konrobe ni ko sala yo da ka chiku nang uniang kona angkai sinbata la baka tabla talbongo ya sa turilo mnival angkai endam bisar chukuira me baka na kenitobo sangkai baka kidaba chiku iloma ni nyoko sana buli metu idakau dina ni sing ni kena kau sing badale bada na kena kau makau angkai ngara tali bua na tano sena taona ya na birma na onrobe Kana buna e sando baka me dala weekend na garang ni tano taona me da konrobe. Ya baka da ona ge bangra na kena material pati kena dina ona ga mai baka sawi na keni tuk na madamengo. Ya sa ruai taroboni wadi. Iya. Pati kena garang ni tano mai da konrobe pena wale. Ya, nangono sabo tini kali mana miniti me ono na kaloko sabo bina kata kici kana nonton do vital no cuko ena ka bina karabat intai kena nomini taru kelan sasu misar cuko bina kana nomini bakata taru ena ka bina kana kuwa. Ya, dua tele na taru be ke muni nomini bakan indike ni sa ndo matala ukima bina rongotan na vital no esoe. Indo padur nanguni angon au bich do ko ombo bakatul. Iyo. Sementara jenis konsesi anga ya. Ang sinong tino bicito do ko ya lako ya. Yo kandabu. Ombo bakal 5. Oh, okay. Yeah. Oni kilando na siya manitala noya. Siya tabi ombo kina bakal 5 baka tulong na kinabo. Yo sombe kay baka ba. Oh, so papa. Sombe beka chukin beka buku chukin beka.
Au sempre ngon kene fo madala. O klanga indu na nonde tobo o kantavo ele na tobo indu o kusane klavi na kai. Ta vong bimbi na ka do lo chau mai kantavo na nindu e baka dambo na kenin dambe. Don tani mai kantavo na tikinduru. Iya, moso vai. Agora, quando lá limão pequeno com uma dalcan e na buna de singkilai betul lebih na sa ito pumakaw nga santa bang muriang nga ito pumakaw de singkilai bu may pagkataba lebih na kani tuk katar nga nandun ni tobo ni tama na tama na lebih tu na matakil tama na tama nonda na turangan ambio ba cik mandano na na rama ambio ba cik mandano singa tambu ambio ba cik mandano kan so mate din du talanga yana tama kilai lebu me baka mai sono buno baka mai lau baka lebu na wa ko kilai lebu ya sa baka bau rewa beka na dua ya sono buno mai bano lebu sa dua iya. Lebu tu. Ya makanta utara ngai lebu. Dua sarangan na puno may kanta bu ni madal may to buki. Ngo orang ada may rabitaki. Ano tama napaka ombo nga. Iya, ombo. Ombo tita buki talaga. Iya. Isini do na kana cosa. Oi. Anda ombo tu may tabuki, baltendo sarangan na turang ni tabuki ma chilbe ando ni singa ucik may balada kung kero ko din do ba ombo chik tumbo ka. Ang kero chu turang ni kanta sa tama chik no kumata ni bal ni bolo. Iya. Ya baka ombo nga. Ya sa wili bakata. Senga ni keno bosa. Kung nga nindun na itobo leb na nga na singkila na tapo na buna Iya. Wambutan na tanagay tur tala ni baka materialisar na vital no taleso na madaw lang may gasibuli may baka ni sa tombo kenda rukos na ngauna na kay binang ni kuwa kero sa nusurit komunital nga kay baka sotal na mo ni baka tataro ni raw ningay bolanga may bikiraw na bola mata na roni bepa ni radio bulon do bata may nanguan ni kuwa may ada din singatal no vital no sana ngai rani baso komunitas lang ana bitaro so klan di santa baka mamauta kin kita kin ka binang ni kuwa anda raw nin dana baka tarong chun non tanggas ni bulingo le singa baka ya sa baka ni inda tuen na ngauna kin ndui tabi da baka dora kima misaba ko binang ka bikin ni ngas ni buli na muni suletal na muni ngauna na ka binang ni kuwa me kime barara mata gitu na beka so membaleta na non David dona uche sino muni tuku Rama simberno ni mbichiki mami monito man na mali rame tambaning war. Minawali besar binakaunali suba nga nakaukat ko batan non tabi wakani makau kay tong ay. Iya. So nangaw nakabaka usarabir na baka na mataw sa uchara main gito na timuni tong ay. Iya. Narong ni kadi baki chukuna dan ra le besar nga na yata nga baka bichin kay baka tong ataki. O claro, santa o sin claro de leoniti minangaw nangaw usarang do ni chiko na lasike ano pagaviti na ranjike pagaviti na latu ni pulu na ratu ni bulu wate ke na onde talma de soneada da rongonda ngana yada ko mai tonga le usaranga yada e buya ni bichi pagandi ngani bewa kani bekental nga soneada e bichi riada magatonga da kilabi na chiko na fifita mande dua na tupou ya de tiku bici tumbou ya do tonga sa tupou tali mai tonga resta mai bici sanke sono no sa tubo mai nan ronga sa nga sa chubo yo mai nan ronga yo bale de sa be wakani makau ke tonga wat ke Samoa Samoa be wakani makau sar ndo magana singa na getal no takan do na talno ni lako i Samoa ngano makau ile betul ya banga kan lebu turang tau la boleh besar turang kin marama terbukin naman nila sa koya nanon da ngono bata kay non ta kasibuli polongreti na vi lotule bundo ata na chiko na non da viti ki mami sapo bi bina ka munu kala no turang oso sar
Kime misamo sula kina tu na kalombula men na vai kurita tu na buku bagayango bagayalo be kemunu mena rau ni tana mai sota tale na bulu bina kina marau ena marau katumai kime sapa mo toma de be kemunu na eka bina ni kuana le matu vale levo ni radio mbulan do mata.
nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buni bakaromboka be kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka e loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talangana nono to specials ena lomo ni madawa. Dau tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, medak bata mana kango. Nada ba ya? Sabi laki baka lefom ni daka yo senga ni kilana na medak kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang kendo bitol lo teki saranga no bika kitengore na radio bulon do bata. Uy, na program na ba? May na bay longan niyo. Rangudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna single mo ni mo rumay bay kemendo ibiti. Goy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bing rabikin na o Mama Kabisi Bosay Lani. Radio Bulon do Vata San Francisco. Mikoti kenda batamay. Ay, kemendo bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemendo tindika na tinimbulu makaw ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, karek. Daw boleh may be. Uy, doon sa ito ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tok nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga nan dui kai karandongole di kina, kan dua kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambo baki rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku ni vale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kalokan na sige lebu, kina tinkan doon na kalokan ng bungi ni Moniti, kina sige tabu. Pinaboli besar turun kena marama terbu kena mana leon tabu bina kape polang gereti ninda mai rongo tale. Dona tabu ni robital no ana dona ulela sauti. Dona ulela ngamingo dona rongo tal ngani kina. Wa ada non de rongo mai pal ni songo bida tal na tuku. Mena baka de teken weekend ya anda na lotu ni sana ba turang non ronga kena posa. Nenge rongo cuma ina kena tuku ana dona ulela ngamingo. Baka talanga kinen donom do sota na lelin all scholars. Wambote merke oya. Dan ngai rongo dan nantu orang ngone lang mengo. Ya, ono pang bulom tangan bisa kanta ko bulom naka eleno Wiketonga, eleno Gibbons bulom naka maramanita binang na siam cuma naka binang di ko patala kin be dile di dikele marabakai la na city lebu San Francisco ngo mai na korbo turanga mai na moana tabu me kanta bumbul binang ko tutu no bumbu mai roche. Vanu ni binang tu tuturu penizama bakatala kin be Fiji baka ni binaka sa libre siya macam may brother John zangi daw sang lu betal ngakina be titili ang ande may cornicalo don bulo binaka may daw tata anika turang na pau bulo binaka sa de ungay redan ni sar tong may nakabin ngadi ko Paulia si Karabaki malo bro baka ni binaka tu na bugun karabita binaka ngadi ko Elizabeth wakana bulo binaka watana kina be peli Kevin Matata bawa binaka na bugun ni sulit ako may namunin naman talon da vitar tarayan may bagang titig may na vital no ya
membele chike mundo mai na cukup turang mai lalang bes ya. Abang ni bilang tu ni peli kami matata mai Madstone mai Kent mai pertanian ka bilang ni kuah. Bula binaka Rosa Ratu sen lang kalimbiu. Katalang kina be Ranjini bakatao ini siang kering tamu mai Sacramento bilang wale buah Big Sis na bingkara bichiko na buku nundu chigina. Kelan dona songgung bulan dona lay chila tu disingin mata kan dua pata club. Bago ni binak talang abe turangan ni tala seru setok ilang mumbula se. Bago ni binak juga ada buku nama ni siapa tok mai. Kapatalang kina be Mary sit namani. En ekabi ni bingkara bi. En deng dai. Bago ni binak bago ni binak. Hele ya. Na seri tarabongko. Na numi kem ni tal chungani kina. Na siapa cukup mai en nonton pun nolomai ni vici. Ele isa dona ser mbadi kere chumai na yakabi nang di kuasa na talo tek madanga di weekenda na talo no nindu e modengai wonder bala butali tu men hai sango nang ni mode ane ocha no wonder bala balai ocha nge mode angai tanra indu tu ni ngapango au mode nambongi angai tanra ikemuni. Wakang bulung-bulung taga weekend DJ Junior bonga ke woi tandalangi ke DJ ne. Hey no muni todo ko na baka sama juga pembala nongo malu set ke tu. DJ Junior.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseyan. Ogona Rongo Manuvali Songo, Neymar Limat, Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ang na radio ang bulan 2 sibito bakenta na ono na rosa lu katolun na miniti. Koroni waso-waso na dorong madani na bitu-tu so ni bakot sa kasukman na turanga marama adoro kena ngone leo emerke wakata laki na non tabu no lomane bici. Tore te bunga emerke mepakan ni koroni waso sunggo non tu todonga en buno libo merke. Endo sakan itu beke buni na turanga na marama adoro kena ngone leo ni asana bakturanga nanronga kina bosa emerke. Sana pokok durici na lotu ni nonto tu ya sana nanrong akin na bosa emerke na pokok durici na poli lotu Sacramento ya na 5-2 Freeport Boulevard ya na Singapore Railway sarangan ko na pokok durici na nomdo lotu bata
Oya en Freeport Boulevard 572 ya may Sacramento. En Volutumbek na Centennial. May Sacramento 572 Freeport Boulevard. Singa baga raway sarangango na tinikarua na kaloko en singa lebu. Yan na bisurech bikamini todo ko sara. Na turang marama darubu kinangonel lawa. Ni asana baga turang nanronga kinabosa ni baga itu Amerika California na state tale so bunanga o dingo makina na itugutugo ngo ke na East Coast ungeti na loma mongol me na lotu ni asana baga turang nanronga kinabosa asana baga dirchuko en Singapore wa isaranga ngo runa kalo kana kabine bolotu Centennial o ya na 572 Freeport Boulevard ya Sacramento na itugutugo rabako tsaka ni na presidenti ni nanronga na bosa Merke ifere mitawake awatala kina be turang ne batawa wati soni nger tambua na kabina ko kene keruanga na be sureti ngunu sende ni tigino tabuki mai kandabu na bagader chuka na kapitalanga ni singa ni mataka en dua bata club 528 Fruit Ridge Road de Sacramento Diwa 58 rua basa baka mendon na kala borongo lebutu mai Sacramento ya dua bata club walu kine tini ke rua na kaloko na mataka lele idada ni Singapore ruai na bagader chuki na sotambulongo na ngunu sende tombita bata chuko na turang na marama ni tiki no tabuki merke na bugu di bawah raucingan na kandabu day na ikarua sanga bulu kando ni singa ni bula Oktoba sao ni sure chuki na wagi kitou mai na moi rani no antabuno nanronga nandi mai na sanomba sanora kemendolo turang marama na ita sanga ni ndona buno ni ngole kini mataka ni ngole ngayani dua bata mai Sacramento mentoli soto matanga kina ba ke bubale sana bolte kita tunga kina na bagai kabito ya ro sanga bulan dola higa kina kabeci ba lolo kina tabioka ba katala kina na kari mateni kina raisi akato ko sana tunga mekani ngi ngole to ngayani en wolu na koloko en kabini mataka toli sotani en dua bata club ya na kene utu tibikento ya na songo ni bono boturanga mai lalanga besi nataka un robe day merke na bodo chika Singapore ro isarangango oya en tini nakaloko kin 5 nakaloko en kabi bisore chiraramba tu bikemenin turanga namrama na dorbo kin ngone lewa ni semambula kin buno bo turanga lalanga besi ni alwe nakasar ningeli tokona na singa ke da kaun robe ndondo mo ni na tiku todo sara kina bakatalan kina na kadi sangol tal chunga bir do no be kamu ni malomai biti ni alwe nakani ngole todo ko yani en Singapore ro isarngango en olo ni bolotu United Methodist mai Santa Rosa rundo 57 Giffen Avenue na tukina na kakana ni ngole nga ni lekana na meke sara meke mbula na singin ringi live entertainment irna ngone atu taltunga na bunua baru taki irna le riri ka marau talanga kina marau irna ngase marau irna ngone hana marau todo kota kaun robe na ngole ani oya ena singa kita kaun robe merke tini gina 5 oya na olo ni United Methodist Church mai Santa Rosa na numa betu kutugun tagani na itugutugu bina kongo na kene uchu nga bekenda na kabini bin garabin dingtai karuni uchu ni bosota oyan na Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club norto Karipek fundraiser na bogodur uchu na kabini mataka na tau ya rosa bulan dola na Karipek go pai karagar to baru takatal tu rador bo dura kabie na kalabungo ko sabare takachuko rto lewana chuko bita na ngoni tauke ngador bo ni tonga Samoa bita tonga na kena turanga ni balangi rto baru takachunga go merto fundraiser takachunga merto komuniken doni labo na bugo no club vendona ke mukari ni mataka Santa Rosa ke bibu no bola katang Girichi William vitu saiba vitu rua walu saiba diwandua pa rua sebe Tomasi vitu saiba vitu diwa vitu ba rotol vitu ono sebe brother Elia vitu saiba vitu 5 diwa ono duandua diwa saiba ya na kene matai ni wase bamboto sabari takchuka ni mataka na kena Singapore ruai na boder chikina no to team fun day tutal tunga kin nakakanan dali maru tagabata na boder chunga na Rincon Park na bunang arto to kilele butukin na bunang to sota oyan Santa Rosa Rincon Eagles Rugby Club no to fundraiser tal ngaya Kari night Karipek fundraiser Singapore rumbuka borwai soto to kani rarabi kimni na biokani
ni sema na muni bubale sema ndombe kan lebe muni ta ngito chukina so tambe ka boy tabiti ko chukina sa don men to so talngani singa boro wai na team Funday oya en Rinken Park mai Santa Rosa endo sa talngani tuku na kene utu na kabina ni kuwa oyan lelin Old Scholars Association USA Worship and Fellowship Gathering da sa suret ke chiko da buku ni lotu batongo en abo dur chiko en ruana koloko en kabini katolu sanga bulu ni singa ni bulo September abombo tena matha mengo en abo dur chiko en Navarro Walu Mendocino Avenue Santa Rosa sa oni suret talangar na kemni na bulioti mana Dudley High School, Valentine Memorial School, gona be korni buli lot tale so Jaspa, siga to Methodist Del Cusha, na Richmond Methodist High School, bakatala ki New Sawa, Mba Methodist, John Wesley College, kena William Cross College, da sa suret chuko ba buba le lebungo, mentana le chiko ena bukuni lotu, kena iya non da lotu, arto mbita pata chuko na ngone bulioti, mainda buli buna lelin Old Scholars USA. Na tega buta kichu na ruana koloko na kabi e baka toka ito kana losa lelin Old Scholars ke na mosa ke baka na potoro kana mosa na Methodist Old Scholars ke mniketa na koribuli lotu wesele losa and mosa worship gathering katol sa buli September ruana koloko na kabi Waru Walu Mendocino Avenue Santa Rosa na tega buta kichu na ndona serre sena order of events go isireli ngioni madhawa Solomania una kelo Ernangai ndolabo chuko ndon masu na itala ngasi se kope bisa na prison worship orto na CMFI Santa Rosa team was ni bikin tabaki turanga na ita buniwai ponipate rogole kutu nanga indua ndole chuko na was ni bikin tabaki ana ser nogu kalo nogu banua sana nanga indo chuko na masu mabindiko ne si Emma Kuroi ocha sana nanga soli buna uchugo turanga na ital manasa wangani tangida ni ochoya sana ngai paka zurtu yadi non to fellowship abita ni tuku bekenda na kabini benga rabade dai no dai tai mendangi ngole ni kina se inda sarngota ngai bituku ni takani ana tuku todo ko ya anta bobu ni binaga chuko na mauli mat ni ran me rungu di rauchiko na kurni wasi ni rongo me pali songo na ya kabini benga rabi dai sa bimamando no bekenda na ono kembale sa bonga bekenda bimama na uotale mendan wala inda somebody abi tal kina na kabini bing rabi dai abanu ni binaka be bulo na ngata mumbulo na bulo sa dende ukla ni totok chuna bing rabi main Avenue 16th sana 16th Avenue San Francisco baka ni binaka tuya ni bikemuni sa lebu no muni bili ni umbulo ukla sa ebisia lemu kwane na ilavo na ilabu ni Amerika kami Binaka mbalo nangata na siya machukuma ilibele timbea tawake may na moto may nandi mumbula na ita meris tamani baka talaki na berendini baka tao ini siya ngeren tambua siya nilanga kalimbiung bula binaka tamay samun nena asa mumbula baka talaki na be apisa ke rube rumbula binaka saba mbulo chunga may na chini kaono Beko ng bulongo may Australia, may Brisbane. Nuita kini toko chuko na itoka ni na kabina ko. Na wale usar na bisure chuko may Elizabeth wakana. Kaya mo ni abole kasi nga lele talakaw ni kanya. San lele talakaw kanya. Ya sa bago di minang tayo chuko na vitokani ken nonda may indua bata chuko na radio bulon do bata na kabini bing grabe na nonda lasa. Sa langa tabi kaya dorto na luto ka Teachers College. Isa lay kambani na lasongo. Kaya baka tau biyaw. Pero nakaku ni may tinia koso Mena lachunga. Eku da mbulo na ngata. Udo labina. Yeah.
Usah
Isa, meda kambega bota mana kango. Nada baya? O sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana dan meda kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lang ganda ubita lo teki serangan nabi kaki tenggore na radio Bulan 2 Bata. Uy, na program daba. Mai na vei longa niu. Rangudi na 5 na kloko na vei kabi ni buwa rumbu ka vei kemendo California. Tini karuna singile muni buwa rumbu ai vei kemendo ai viti. Ngoi vei tau koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni tau kei and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. Endo vei karaviki na o mama ka vei Vosay Langi. Radio Bulan 2 Bata San Francisco. Bekauti kenda bata mai. Yavalata, deo nangai velata na Radio Bulan 2 Bata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kenan dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na wei kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Hey, do ba ka tutulot ko? Do saya lumbala mo din. Sa paramandangan to buli-buli, ngayon talito ni stoa. Tolako. Sige niya na stoa, wala ka tungang maulimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nakatungan reba, may paleta na natutoy lalako. May binakasar nga. Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas sa gilay mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talang ni kota ni nomu ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila ba ki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai. Mauli mata. 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Engen Rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goen dona nonda toi ngandi na San Bruno Kavaba. Dala kumantangayan ni dali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga ng duikay kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mabawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano tiko senaya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane wuku kuni pale do may raito manda and a San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taong dola may na doon na kaloka ng sigilebu, kinatin ka doon na kaloka ng bungin ni Moniti, kinasingatabu. Bilang sabuli mo bitokan na radio Bulan 2 Bata na kabe di sing lotu lebu ending tai. Ahora tu kana ngona saboto ko weekend di ono minute me bitu talanga na kaloko krisa. Weka todo ko tega buna dele buru-burungo, dona ngona tega bun, dona ngona zapa, ke bakona tur mantangan dona pa tu bir takada ki lo malangi, ko sing la kaloko ki lo malangi na lutso tele merai. Na bika bo be bakan di taka bike muni, ko yan di sabo bola kan di mai zapa na non tu bitokan na kabe di bingkara ending tai. Dona kana nunggu maru taka, non tu bisa mati na kabe di bingkara ending tai ni mataka, antu tal na sing non tu bisa mati talanga ba ko bumale. Sembera kan ngole, na baka mo matanga berto no bio kan erto siamo cuma na kabi na ko baka erto maram to to nan ronga wa mo ya bisa kera rube bata kita palena bulu ngata na 16th Avenue muru mo na bulo baka talaki na be meliki leva nang sabolo na siamo cuma no to no lomani bici segala de talaki na be Naita Meris tamani baka ni binaka tuene na buku ni wengarabe na kabi na ko Mrs. Queenie do kana singa baka ni binaka na buku na muni siamo tok mai na be meleni ni siamo tok mai kina na kabi na ni kuwa baka talaki na be kimne turang na marama do kino ngone leo sabi na sabole na bitokani na kabi na ni ko ndo talaga na marama ngani gore ni siamo tal chunga mai na kabi na ni ko bola lemba bola baka ni binaka tuene be kimni Bigyamuno and Nabukud ni non paparo tingin non to mati team ni volleyball and na sotele ni Pacific Games bago ni binakatuya ni malo bago bagan rakay lembang bola and ngononggo baka talangkin na be Kevin Ray
Baka nui binaka nui takin ni totoko chikuno bitoka ni na kabri bingka rapi tintai. Sana dapat tal ngikir nonto biti taura kiboli nonto tal na kabri bingka rapi una sibun takuna semata na bingka rapi na kabri mataka. Mai dapat tal ngikir nonto na mata o binaka ni grapi tapi. Sabako nui binaka tu ribe kemuni kena no muni mata o bale. Mai dapat ngono ndana gabi rongo dinto matalikina. Yo pedila no bona muni ndon bingka rapi ni baka tingu binaka. Ni sa te mode sakato manda ni mode. Mode gang. Hey, Sai. Monoi